Omnyishengero kazi Nyakikongoro Rosemary hamwe na Ministry ya Agenda babiri batebekanisa omushomo gw'abebembezi ababakazi aharurengo rw'omuruka ogubira hari Charles Manuel Gardens omuruka bwohe omushisha n'okutwe omukazi oruki olibeka okubanjiraho kugira ngo obanjire kweka batakakishekyerereka ngarabo benyini temumanyi muri mukwamu temumanyi kino 30% eriwo kubabakyala kuba temumanyi bakyala bameka bafunyeeko kwezo se nemutandika ofuna enyono nemunenyoli olwazakutanjiraho barwana then region office omushisha amazina aha mukorogu abakazi bahabwirwa kumanya obujunanizibwa bwabo nk'abebembezi na mnonga programs za government. Programs hati nyingi zitandikira aha muruka nkezi za parish development model. So ata bacyara baba tazimanyine kibanje mayisa ngo bacyara abenyuma baba hansi nibabasa gutagitenga kandi responsibilities zabo bacyara bashemereye kuba bari aha parish development model council jeje yabo kureba ngo ba recommendinga ba signinga bareba percentage twatireho ne komba kazi ekirukwereka kwa bakazi nituyishwa mnongo aha kenshi programs zezizisha namba yo kubanza okurebuka ngo itwe ababire baryenyuma hatine kitwine hatwagere twakora twatasya enshabozi kuzaza mu kushemererwa abanye bizibu byafwe ng'abakyala byakweyamba ukola ki neyo mukyala naleka abaana n'ensonga emuneseza w'abaana mbubawe yakwali olugwakwana nekimanyisa ki Omugani Kaga omnyishengero kazi Rosemary Nyakikongoro ahireyo obuhezi bwa simenti aha mushubuzi Ryoda Burakari ow'omworro gwayokiza ebintu bye hamwe n'ekereziya ya Kahurirwa Catholic Church omu Rucunda obushahi 10 bwa simenti byona bukasabyaho byona byahurikirwa sente zahurikirwa ngani nsima na Nyakikongoro basa kwirukanga munonga na haruhona akasilika message teje garzo mutwe wakekerezia kandi komwebembazi wayo kwatosema abakristo bona nenantu aro mushungu sima onare Nyakikongoro sima kwatiraho kukombeka kama bwa ruhanga Gasha kwa Michael atwachire. Yes.